E ko awan manevente ane a kauringiran ta iai. Irie tata e pupurarik e nanorik. O pondake a konani ka potawa. Arona me aron aswara e monte maka. Mente kunane bigger than any mountain me Runemi Lambert. Ya karoira narata yono wara jiminis simin te awanuma. Tita iyo sarin na ko ina nunti awan me metendan. Ngayaren kana yei kunam ko kanongoraya. Kita amsana ni ako nongorana panana. Tom katikiroi kana iya ko katikiroi na nunti ngai nei. Sa tawra nganya na busmai ko me me metendano. Ina nunti ngapo ngai. Dengan nanya imanya na kos me metendano kita imanya ko na ring na ko men janamba wowa isuwa wowa ke wowa tewana ake tenu ake. Onna kana ko manganya tewana panaun katikiroi. Na ko irang aira ni kapene ka stime to ngorana ko no prayer from 89. Kuna wa iyo taku te akana ba loving God. Tia so antangira. E tangiri ko. O e tangira inap. Ngayaran ka e tangiri ra suara. E pun dia inap pas na tangiri ara. Na yaran tangira ra pun irora. Love
sinau aki o ngotae kairo I ka kira wawatau aki e tani ngā inte I ngā po Singoe aswau o anya na kiru ya kainde ya course of hope. Te taingai te bimene me ora te minisi muinti awa wanua. Sipuni mena na ngani na nunti awa me metendano. Nte ngapo ngai ye te wana te me metendano re hosi na nunti messenger. Etaku arame ta yoba. Ya puna ko nandi na hoi na nunti live. Ayare ngana ko na rin na nunti live na sika para para tu tana ko sina kon type pare Adventist Hope. Ane de page as makuri mangaya ke simena inano na kane kana ko rin nako kuna ria ignora de te ka ngai live e makuri ngane o te ameta rete ena to kana beta amneina to wanarik una sina kon te comment ako korpo kina be ngane ni korea memete nano kita am ka te roi inano de page an ya re roi bas na buka mo aro ameta te menei kuna nang kanya re tangiria te kuna re kanga te akana kanga kaparana kona ni kiripesa ta te akana kuna katia mouse de tabo ya na kuna ni mangaranga ya iteran oni ya kana kwa mouse o kanta ni ngapa ko ya ko ngorante ngapo ngai men te tabo ne ko message me ye te kuna ra kwa tangiria ita ko bana ka ena ines roi me te kuna na katanga na ko mta ye yon kana runa ba e poroi menanom nakatanga te kuna me pun pana uri ka te roi na ko ni kuna mare me mete nanom yai te roi ta pana ko ora me yai awa yon kane te kuna are kanga ko ka pie na nte ngapo ngai
life. Storms will gather, rains descend, and wild winds blow. Wise the man who in God is anchored fast. Are you been like that wise man? Are you anchored? Do you know you are safe till the storms of life are past? Castles built upon the sand, though they seem to be so grand, will surely melt away. For in life's raging storm, they cannot stand. In the rock of the ages, all my hopes are built today, and in the rock they will never pass away. And in the rock they will never pass away. Sta po yay ta kangangan nara live na tayo kay kanga emet me engen nan yang kanaro na pa yay the space na ko nande kay yay rinumi na nun ti memet na no. Inte live o sa pusmay kong kan